Na naru akirikuria mwana ndagitari ni agutariria kaumo ka gukorora akiri mwana na uria muciari abati kuthithia ni kenda kurita mwana thinene iji. Ndira kwaria mantu jegie gukora kwa ana gukeja kutha kwi gintu kira gituma ana mono baikwa cibitari ni gintu gitawa cough kana gukora na baba ingi ukeja kuria kira gituma akibaikwa cibitari igukora na ambuge mantu ja gukora kwina gukora guku ingi mono mwana no ndira ikora kana ntu bwa viral no mwana na viral infection igatuma agakora mwana kuno etherwe ena bacteria infection chabo tuga mwana na pneumonia mwana no etherwa ikora no ntu bakwethora ena ibara bibi twetaga bronchiasma ibara bi allergy ketha mwana ena allergy mwana no akore no ntu bakwethora ena TB na thaiji TB kiriana ingi imono na TB nayo imurimo jungiana bagukwenya TB na batiko menya kai TB ebajetie na nkenda ikuga uju nkenda kwariria mantu ja TB mbuge atiri TB murimo jurio TB tekorogwa ntu babengi bauga mwana kwethwa na TB kana mtu kwethwa na TB karogi kana ategibo thuku utegintu ja kiu mwana kugwatwa TB ana mono babigwata kuma kire antu banene mono ibo bagwatithagia ana TB na ukeja kwithirwa gwaku kwina muntu karaikora mono na mbuge ujo no ntu TB era nyinge yumanagia mono na antu banene na ria nyinge urethera iriumania na either guntu antu bokara bainyanite antu baba ingi kana mwana gaita TB kiri antu banja ukeja kwithwa kwi muntu we kwenu na gukara ikora mono nkurukie biumia biiri kona muntu agutirito akunywa ndawa kunywa moxil na no akara ikora ndingenda kuria atiri antu bau banene bonde benja chietu bokora na mtu na akorete na noe antibiotic ndawa ja amoxicillin no nyuite azithromycin no tawande kiranda wa daktari chiokora uwe mtu monene na no karawe kora gintu kia mbere uwe uri ugwati kire ana beto bande miaka 5 nyanyete ana bande miaka 5 aki iri bo bari ugwati ne bora bonene mono ko please okeja kutha no ukora no kareta we kora daktari ugutirite kibara na urukuigwo tikubua uwe ugakara kaire ita cibitari chetu cha thirikari kithimi gia TB ni utheri ugeto thiwe kithimi gia twa gene expert weta ndaika 10 ndaika 15 kithimi kiumire kwina result chiaku na ukeja kutha TB we nayo thai kwina itwina ndawa cha TB na ndawa cha TB utikuriwa ni utheri no kae wa na wewe maagizo daktari urokanywa ndawa cha TB na TB ethire so TB tekorogwa TB murimo jurio na TB murimo jutiritawa na jukabua ko ndengenda kuria antu banene please babu bugwikirana baraba ingi ugwatine no ntibobo bwagwatithia TB please antu banene itwite tuthimwe TB ni utheri na ina ndawa ni utheri. Number 2 ukeja kutha mwana uju agutiritwa na atekubua na ikwinya we cibitari etano askirinwe eta gaito makorora muntu kana gatomba gwita makora gaito makora na kuma au makora ja thimwa mwana ategekana ethonekana na TB ukeja kutha mwana gutiritwa rambere raja iri raja thatu na nukona mwana uko atekubua kibara please mwike cibitari cha thirikari nete athimirwe gikorora nete aringwe inya x-ray kibara ionania tha mwana oke na TB kinge nakyo ngenda kuga uju mwana ambiria gukora aciari tutige kugurira na ndawa cha gukora ntu baba ingi bwitabo kabagure ndawa cha gukora no utikumenya ikibara kina gani mwana nakyo no thoi allergy nayo no thore kibara kige bakutha inya pneumonia nayo no kutha yomba kutha TB era tukwarairia no tugo no kutha kibara ki viral nayo na agona ndino itere kugura antibiotic na mwana viral cough nayo na viral cough itikwenda antibiotic kingi nakyo bamwe betu burita tukagurira ana ndawa icha gukora cyandiki cough syrup
ndawa yonthe yandiki cough syrup ikaewa kimwana utikijite miaka 2 nuntu twana tunini nya tugakora tutiumba gwita gikora twana tunini twa banda awere gutetheria makora jauma makora jakauma na batiumba ngurita na ndina atagukarawa makora jara jaumaga ceta jakaigara maurine chaigara maurine jakaingania kibara kia mwana na mukuma au mwana ora gikuo kia mwana no kiumania naye na gukundwa cough syrup kimwana utikijite miaka 2 ko ndingiria kuria aciari bonthe atiri mwana ukwambira gukora ukona mwana ukora na arua na akora ruju mwige cibitari etana ategwe imbi utumetho ikora na kuma u akomba kwewa ndawere batikirite na mwana wetu agakura bwega ko please itotige kugurira ana ndawa ciokora chemist.